hula-hula nami sibol. Gabi-gabi mamburu. Diari na dingga, diari na ulion. Di na marhitehon, di na naong rapi tamagudhon. Di anak namin na gabi hela muna. Buru muna na gabi parumain namin. Na majalo pasu-pasu pandonga saripeoni. Sejoron itu harta marhitehon na posona. Alani raja nami takas di bagasatikyo. Los di soma di haroro nami. Dalam nami marsumpa marada perajai. Manggarar adat ngagok maradopon raja ni hula-hula nami sibulon. Raja nami raja ni hula-hula molotung songono pinabui hupasahat kami. Romo maradopon hamu raja ni hula-hula nami sibulon. Las marohamuna raja nami nidok nina tuwe-tuwe dodohoran nami raja nami titin na tinaw pamain na golang-golang pangarahuna. Molotung songonon nabui hupasahat kami dalam nami marsoba. Maradopok kamu raja ni hula-hula nami amat tade batama namang gohi pasu-pasu nasi dok putih Hebat itu jalan. Iya boru nami bokoha di bagasar kio. Akamang boru na boru. gabe raja nami Bison deke namok deke natio deke simrudur dohot mardongan indahan nalas. Tung songono pinungai nabuhay tarpatu pahami akar rajanya mangboru. Dang namak kulit jaladang natus nami. Ala daul mutau tu basangkutan nami. lima tutu raja Mamasung asumato ngamatan mata tujulan narion. Anggia saudara tudolok. Saudara tutarua kamuna marhite dia katanyang nami. Rajani hamu rajani hula-hula muna. lima tutu Asa dahoro nami matong songon hata di situ dua. Asa huta sabaro rin natong parasaran ni leang-leang. lima tutu Oras batok kami na patupahon, suang songoni mana kamu na naman jalo. lima tutu Gabi jala horas, jala kamu. iya ya oke Buat tamu panggol aneh. Telah dipertimbangkan oleh kita semua sebelum kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Bangulan Huria Karena bersiap-siap. kedua Baik barangkali kamu Joy dan dia. selamat menempuh hidup baru. Semoga diberkati Tuhan sampai ke anak cucu. Inilah Deke dot dan nalas sian hari tulang. Walaupun kami kurang pandai bahasa banyak maklum ya. Semoga diberkati Tuhan kalian panjang umur, berkati juga segala usaha dan pekerjaan. Dari tulang itu aja, selamat berbahagia. Amin. amin Si titik masih gompa golang-golang do pangarahuna. Tuk songoni penaboy tanpa tupahami. De batama na manggohi pasu-pasu. lima tutu raja nami Ora sumanjalang. iya nasi pun sa raja asa di borahami raja ni hula-hula nami raja Ibebere namin gabi ng luhok ni Bulubiba luar sa Diyong. Bere na itunuho bulu si Bulnon gabi nung musaripe. Sa masok mga taribata ito pa parsiripe muna. lima tutu Nasrohan namin bere yung isuho bulukon na gabi parsinod dito. Sanggit ma barhite siyan pasu-pasu ni tulang masuk-masuk mo kami so dodison imadek kena mok dan tanyang nani mangido ko ni bata sakit ni sahap pas-pasu na itu hamu lima tutu siga sa umur hamu jala si torong tinapara lima tutu tulang bolong borhat to beruro bere tudolok Jepang uma mulna tiyo. lima tutu Dahil mo latak ko tu darua do burukon. Jepang uma mo siya pagpagana. mual lagi Luma masih dijungin na luma soli babuan. Mana tu dia umalak ka. Saya tu si hamu na bota pa ko. lima tutu tulang So ni ma saat ni hata ni tulang tu berek kudu tu buru. Tazalang ma bereta. iya jadi do semarohata lanong sahat deke jol di bae matang yang mangan di Padahal may ikan natin. iya Di somma jo dua halak, di joloon. Sada tu para anak, sada tu para boru. iya Asa tor sikop peti jo mang, asa hu pandu jo, stok jo.
Asa boyhu tapadalan pinggap panganan. Ngaboy dua Dihela nami rojo tuson pala dua halak. Dihela nami. Tonga. Dihela nami rojo dua halak tuson. Naso margota. Iya sahalak nai. Sahalak nai. Akan naso margota. Dihela nami rojo sahalak nai tuson. Dah unak koli. Dengan kilatan. Marga hado tahe tulang me hela nami. Marga si Jawa tulangnya mana sila? Nang pola? Oh iya. Jadi isong ini mak dia kasarikat manang nasi jule roh mahamu. Gudang baik, gudang. Itu hamu. Gudang baik, gudang. Ini mbak cicangi mau jenis ini kan hai, kan yo. Dah nyor dekat geleng-geleng orang bebas masuk tuh son, kita masuk tuh di sini. Iya. Jadi mula tema di Tuhan, mula tema nang di tonga-tonga ni persorat tadi las rohat tadi bagas sakityo. Raja ni dongan tubuh nang sualan ni boruton,
tuanan yo putih nung ngamar dong tubuh hita. Gabi. Masalah roha lastong mo siya pergiling oton bersudut-sudut selalak mengalak buruni raja di Parnay. Sahak do tang yang tay ubereng mana kaning ciri ni boron so imana las ni rohana. Anggi mamarhiti tajak katang yang ta tujulan naryon dongan nagabion boruton dohot helak tama. Langsung marhiti ima nunga masagudang utalo hami aparasi doli di sinamo ni borutay. Bolo tuk songod dia penong naboy tarpasahat nami. Tangyang nami tujulan naryon ingok mahita di tahunan yu putay natohodo hita sisada anak jala sisada boru. Las marohani rajanya para kusiduli majalo taringok di sinamot nahu pasahat tami tuhamuna asa dohonon nami masongon hatani si tua-tua asa titit dotong dan itopa bodong res ni rumah otik sosadia pe sinamot na boy tarpasahat tami tua mata di bata matong na manggohi pasumasuna matutu gabi jala horas pasahat mainang jalo manang udah las marohab Tuhan mau lihat madi kita tutu pas songon nerok ni ahaduli nakin senopung tabe hita nung ngamartino doon jalalas di patakas unaon ni berenami mahabe dohok burutau di bagas stadion takas ni partuturat tay ahaduli mau lihat ma di bagas tikion di jaloho matutu sinangok di burutan agodangi jalalas di pasato matuhami jabar titim marako na patuduhan may tutu ahaduli sisada anak doita sisada buru di burutau jadi las marohan ami di si ahaduli di naung pinasahat mujabar titim marako di bagas tikion ima di siala nang majalo pasu-pasu matutu bere namiot dohot burutau jadi tuho bere majohodok sebenarnya tuturna naik kuna maholeh auma anak di tulangmu siap kangen umma tulangmu siap budan itu bere kan asa takas tedom moloroho tuduri buat burukon da laida buat ni botokon jadi kakani haudu banginna binain pajomuran nirere boruni sebe dia lapo bere ho doi boruni tulang apalagi napahotton nama ngaburuk kuon ada orang tubon ngaburu namio da bere da ingot pesan ni tulang on pesan ni lain be anon tulang do mangi dipuli jadi diho itu mololu palayo paingot da arong do habe dok biduri be ta jotu sini muda kasih daho jemuni di botol mau auma anak ni tulang ni nama pohon siap kangen itu dah mereka si jawab doa nang soyalap berek koko ngaburu kulo itu dah ingot akasi pas ingot na siapa itu dah ajak lekon tuduri mulu do nokku mau lihat aku di bata atau tonggo di dongani kolong nai hita boy talpas tu jolo bagas na nani son imahinor kon ni naung mazaro paso-paso bere nani sejure itu hatta ima mangalak burni hamu hahangki nani ima bursip marga sipul jadi perjuru sehari sironokku tiba tokku takas tu harua itu holong mi namar papay manang direk kope mulubuy niyan marbutuang mamuse ido rotak yang jadi jalo hobi to takyan mi nung asaw be berekom manguli ima bulu itu lang nga buru si bulu aw pe nang harap rako aung benaulo ala kon ni berekon daung hampir lanjut usia umurna
amaul abakol jujur mangun. Agak tengdo hilakton. Hampir nang satu umur na. Alay. Basaro Tuhani. Dapat na do buri tulang na alay tangyang mi. Jadi tok kudu lekku. Saya masuk-masuk di bata di holay do ito. Saya gitma nang sama itu ako. Do itokon pengen sorbo itu mau saya dapat pasu-pasu mah bereko seburukon si dapat situ bohong anak situ buru asadong pehutoton musat termatua asadong muse mau memaho saya lingulum pada wasat neroham dihamu abang liba lihat abang liba berkesibur Gabi yang tiduri. rata goma bang beret kondo bertahun Beret tahun. beret tahun 20 tahun dua pendebatan asangnya burzuon bersama tua Iya, betul. asangnya burzu berekon tong bersama tua tuhamu simbol ini guru ausok nido molo parmeku petong dua buruku Molo bapak. petong dua anakku soni mabay tok tiba tok kode to dah etong mon bapakmu nama nuboko etong omakmu nama nuboko tiba tok kon soni ni padi tanakiani asa holong rohani tiba tok tuho hakolong imana senar soram de to dah jadi soni mah sila ko malihat may Tuhan soni ni letuituai dakadi hopin na zabui pinahok ni bulang-bulang manong burni sa payalap berek tintong ko guru tulang Iya, jadi soni mah sa isunu sa tubitan tigaras nung ako solo hami hebeng na gudangon na siya kamu hang ginami saya masuk-masuk di beta itabay madi tapas konsuna Iya, betul. bago ina na punahalto duduk na punabian oras kami na masalo tukad na mariamu para sidul namin ng mga diyan Iya, betul. huli masaat ni hata siya kami para sidul mo na Asa borhat kami majalang para nami yang gidudu namion. Paborhat mamerhiti uning-uning kami. Tidak. Itu rumah. Raja. Ada rohan pagi. Iya. Tahu, pergi ya. Pergi dulu lagi. Iyo dulu halal. Iyo dulu halal.
Labuan terus pasamot sayang dia madudu songon guarni pasamodon samot na nauli saot na nadinggan tulay kulo ang tulay na majalo pa masuk pagbugason guru namin nagabi baromembo anak muna nagabihara namin ang program ito po sanggiat matutu di pasok pagbuduan na napong tuluneko saya dilihat tuh mga umur na gajang dahil dia sa loho ng mga loho songan loho ng siglo tua andor hagi ka mga tugudogo ni lobo andor hatipi mga tugudogo ni lobo nang langsor madua ma ito kulo laiku pairing-iring pahopu satu nomor ini satu nomor Ima tutur aja na. jadi saat ma ulos pasamodot sampai Jadi sumanido iho naboru hasyan do tamang boru nami. Masalah seroha songo padok ni yang didodi nami nak kadang tanyang mi saat donu ngamar lapis boru ipan na iho. Boru tupi laga awon. Artinya boru ipan na laga do. Unang sangay pansi. Nabuntu do mak tuan. Bunga, ali aja lima parumemon angkimon. Dah, jala pos rohanami. Jala porsi rohami tutuhane naikon ajaran mon boro tuk na huram malope angkimon parumemon. Budai berhide hatani debata. Gabi kabar aja na. Anani penting sarumatu amahamu na boru dohon amang boru. Kubereng amang boru hurang sehat. Berhite ulot tasaderion terjadi mujizat ainung ngaro parumemu na burju boru sibulun. Jadi lamtu sehat nama mang boru yang katanya nami tujuan neneron penting sarumatu amahamuna asa dohon nami masukon hatani situa-tua asa saat menatung solu sahat ma tulabuhan nunga saat di pasahat to ulaw naguk natuhami barga sibulun hula-hulang leling matok kita manggulu hud di pasu-pasu Ini matutur aja nami. ama par musik nami Gadi. asa wapep kami jo ulos sito rabon baima nahobar hari dia tegak nasraku sanggir maju Jangan tangis. belada Iya terharu bapak. Aku pengen terharu, alai coba juga neraka. Jadi di ho pahok kuku hasil. Ingat budi bapak. Setelah kepergian mama, perjuangan bapak luar biasa. Dan bilang dah, jangan sia-siakan pengorbanan bapak itu sampai dari kecil bisa kalian disekolahkan sampai sekarang bapak masih sehat.
pasruhan nami di hoito dinau ditodoho anak nina boromon gabi serokat di tagdi tangyang ni bapa tangyang ni opung tangyang ni uda inang uda akan naboru dengan mugabe maun dengan musa rumah tua anani omma ari na bersejarah di hamuna dua ingoto mumei satu ari hatuam muna jana tangyang nami ikon sahak di ujung linggolu muna do parsari piang muna didok hatani debata di buku ni si Josuai ayang ko au dohok dongakku sabagas ikut Jehovah do ulon na didok nakaneng di Efesus 5 ayat 22 ikut tubuh do na masih holongan di antara di suami dohok istri asa terjadi keharmonisan di nama rumah tangga alani molo tungarong di antara ni hamuna dua namuru ikut narong dua hamu dapat luruha songonino nang sibalina jadi songonino nang diho pahopu hasian natore sada naro atu siatar pendapat hora sopung ni muhurip pudak ko pahopu nabi ape ho do alupung dongan ni pahopu minda bah mulate matuhan narakko ubereng sahat mah habur jombe burju-burju do marga majutak unang horan di pamerengan alay nung marumah tangga haduan gabi berulah godang dosong ni apalagi jamas saunari bagodak kupe pinoda jorman apa sonari taksi betuakal lah alana zaman perkembangan sudah makin zaman teknologi alay bereng kamu mah baik kamu mah perbandingan boleh totok kamu na di Facebook hidup di TikTok arang do na berbeda di sini rumah tangga arang do na gabi ruku ane kutip kamu mah siat dia do perbuat dinaringkan sokona dia tahun di Tuhani asa tubuh holok gabi dapat tamu mah paso-paso nasihat Tuhani amin ate ito dah inam dah pau pukasiat dah dohot diho burju homar simatua ang etong may inong musad diri ay sarupa hamu boru parna unang gabi pedo manok kaman nung gabi sarupa na lagi bela berbeda hamu unang bana porok kuno ba wudu anok ku so tutok ka bagian dah so tung di pailaho hami apalagi bapa bereng perjuangan di bapak ini lebih dari 20 tahun nanti 20 tahun lebih hampir menjalan 30 tahun semenjak kau kecil alai bapak ini tulu hamu tubuh ni oma dok bapa buido hamu di pasikolah diperjuangkan sampai sekarang kau menjadi hokripe omar rokat di situ di alani pasrohan nami songot torok ni hafal songot torok ni ulo soma torok ni pinopram muhadua do songon hafal ni ulo soma hafal di pasu-pasu jalomu tuari na mangihut tinalahu bangalugahon sulung di tonga-tonga ni rumah tangga om bolo tuk songon ni benongan ulus na boy tarpasahat nami anggota yang nami rumah tangga ina rukun mabiar bila dibata jara si rumah mu di tonga-tonga ni keluarga marga si majuntak do di tonga-tonga ni hutaon songon ni manang di tonga-tonga ni hula-hula marga si puro asa dahonon nami matok songon hata ni si tua-tua asa emeni si tabatua menatong perlinggo manidik kena mok-mok amata di bataro si luhut tua luhut matok kamu na di paroro gabi jala horos amang para musik nami gabi berhiti ang musik nebay mojo ede mojo nasomal na dede hum lamang apir ulos ya
dak kau sampai tangis songko sampai tangis mau dipakau nih tulangi tuburu nih tuh mak tuh memang odo be ya sampai tangis si baba kau rasa kamu betong mau tangis kan lima tutu Arong mandar di so. Tujuannya mandaron pakai momon tu pada datan bahwa naung tadaho marhok niripe. Ada orang gabi horat di marga si jabat pakai mahar duduk marga si bulu. Alana hami ulah-ulah parna sek godang on. Bolo di dia orang nong ulah di parna dok hula-hula si anak kababa doh si anak kaupung terpakai bau terbuju homar hobas. Dah? iya Terbuat pisau buah sakalamu bah helamu narua tornimu ada dia bodoh tu bodohmu itu perjujian ada bodoh punya nonang ada bodoh monang nonang pelawa dah borai di raja oh iya borai hamid aku monang donya nonang dah borai hamid oh iya oke mak jadi oma bandar pakai membuat tu pada datan asal tujuh mangulahun adati asal bersiajar ho dinalahu mangulahun di tonga-tonga di rumah tangga baik pemasuk mak oke gabi masalah orang jadi coba di mana jangan bang baru si Ero jauh bisa di masa amani pay masih burian roham lembaku asa sama torok dulu sama torok dia kapino paramuna tujuan narion berhikitang yang nami dohot kawan hafal di ulos sama hafal di ulos hafal di pasu-pasu jalamuna berhi amin bodoh tung sama penaboy terpatu pahami suatu manarita pada muna lubo bimbanang pertondium muna orang nami asawan hata di situ atua asa saat menda solu sahat matu botian leleng mahita tong mangolu hut di pasu-pasu Tuhan apehon musik dihoburu do dihomela nakaningan kita nggak diudur ke tamuna juga sejolong itu kan ini nama jalo pasu-pasu kalau bugasun 5% pembat itu nak kosone biok tang matong ihatan nainon baik kamu agawi bohal senjata muna imajina berdelani sedek keluarga ada baru kamuna nakaningan ngaji jalo kamuna songos sada surat pernikahan bolo inon bolo sekolah jolo bersiajar do asal dabo ijazah isi nakaningan ima ijazah muna nalahu ngadalani di keluarga muna tayang nami rupan ni Tuhan saya di tepi Tuhan matong dia muna kabisu akapag binotoan jala ingot kamu lang pasunokon hadir yung mulat rupan ni Tuhan ni asa totong miyan hata ni Tuhan imanang di jalo muna nakaningan asa doron naik matok soal kata yang dua asa balik tong matok kagawi tong modal sedeluan ari uma helak kuduk buruku gabi totong mah tong marsi kololuan upa dua hali hami asa bitang matong nahong ris opun na sumorok anak yang hamu diris buruk itu torok wah ya kagak ketepannya Sadarun imang ilan mas nerwa iho guru ujung-ujung mau guru bereng perjuangan di bapak ini lagi mulai senang eke doamu berjuangkan ujung-ujung mau guru kenapa harus kami ya anggap main gabi omak anggap main gabi buru ninggulan na buji kakak dengan deh jadi semua ini mah diho hela boy dohoran daw jonok do ang riba-riba wala dong waktu muna togion helaw baru roh hujaru sohon nomor dele kebetulan mula tumpe pala nao naro ala nang udam dan boy saya halangan no lima dan angga
Semua ini mah kata sosial udah. Kalau musik nami, alain pas terus nami, tuburu nami dok hela nami, baik mana obat tuh sih? Ya juga. Iba bilang sanggupan dokukan songoni do molomar rohana lambok terlungun rohana ale kosma rohana itu iluna lasni roha don itu dah parjolu selama magi tokudo laiku dinaman kalu pasu-pasu pardongan sariyo priyam muna sadarion dengan itu mengasohot ay mararti so di haposon hot mahamu di hatuan muna da itu dah saya tibu mamu maranak marporu sama natanina tua-tua jabu hidup tu jabu gorga saya tibu mati hamu anak tu anak na burju dot poru na burju marroha da itu dalai ison nadong ibu kami odik susadia da itu dah parbo ini holong nami marhite cindra mata itu dah langsung sedia pe itu perbaga maju bagas ni ruang da itu dah dia mah surat non itu dah orang lari tu dia surat non dah cium lah
Mga be? Oke mak, jadi horas dalam gabi mak. Jadi sokoni mak, asa tahu tu nanti. Nang sorma dua maho, satu nomor ini, satu nomor no. Saya bicara horas. Kita play. Maliate mari duwata, maliate barang di buwata. Ibat itu tulang. Di bagasan sadario, di raw majalo, pamasu-masu pardoa saripeo kamu, siya joro di tuwata marite napozon. Kami siyan sarika masituan, raf doa sahuta, nasiya siatar, parjolo mandok, selamat berbahagia mak di hamuna dua. Agia batong rumah tangga mula dari rumah tangga nasi tiruan yang kena berpuli. Jalan rumah tangga nahot, jalan anok bolong nasi atuata. Walau tumpe soalan naboi pinatuban disarikat. Tuata di batama namangkohi basu-basura. Maju tuh. Umat bahami secara urus somonta dari holong nami di amu. Molo namangulosi todi muna tuata di bataro. Molo uloson mangulosi dari muna ro. Jalan orang mawarni uloson ulos nagajang sitoro rabu. Namar nabata mayatong asa maboga jang ni umur di hamra dua sahat tu nasa hormatua. Sohani manang sitoro rabu. Namar labata mayatong asa torok kilo per hamra dua doa muna mayatong sari matua. Aku be sen pertama kesan kedua itu selamat berbahagia ya dulu ya kamera dan sehat selalu menyatakan Tuhan ya. Ala masalah tu los mami. Baik maju musina roro ani sian lo darau. Suruh kau, bahwa
suhudon amang baru nami si majuta. Ima tutur raja nami. Edi naking na tutuay. Opung nga harito. Opung Grace. Opung Grace. Ala iwi pahudul opung ibe di teras ini amang buru muna ngay pahudul be nga tunglo jabe harwa. Ala ibe ke dodoko kamu mahata po ito lang. Isun hamiro. Parna nadong sekualuhilir na hadir di Tikyon. Ima tutur. Mungkin boleh pribadi dua tutur di kita. Alai di saat sadarion di ulang las niroha di nang saud buru nami gabe para meommo anak mo ma gabe hela nami dabba mamusa di kita partutura. Jadi alani amang buru John amang baru mazon itu masuk ke mesti tutur tanah serenaya teh Abang ade ate. las rohanami las rohata di los sadarion ima di anak kota Ima tutur raja nami. nang majalo pasu-pasu para sadaryo seti bata mariti uriana nung asikop sadarion marbagas molo manabay siya catatan spill naman molo secara adat dohot Korea sadarion ma sah menjadi rumah tangga yang baru. Ima tutur lang. Ima tutur. Nung ahot tamu dihatuaon so mahamu siya na poson ang giya ma songon hatarin na tua dokonon nami tuhamu na dua di permulaan di rumah tangga muna asa penati kukuzur di juluni tapiang tu dia risakapi rohamuna mangalunya rekoti julu-juluma dihamu akka parsaria. Ima tutur lang. Asa bintang na dumiris aku nyebun na sumurong anak pehamu diri boru petorok dongamu na may saur matua Gabe tulang. asa ni solu sa tubortean ditogo tu 300 toho di rodang ni bulan nung asahat di bukahamu para rumah tangga oslaryon agia na rumah tangga muna horas-horas gajang maumur muna mangolu totong mahamu dira mo tituhan Ima tutur raja. amang parmosin nami molo par naman doha ta simpel do tiara konna baima godang na dinggan as tami parhijen di pasu-pasu ulos toro rabu tu boru nang kela nami di tikyo.